Ya se ka fa ka ya kur ka ko peselo. Elelofa o Yesu uama liutalu itanei ema wayaule manui ia ele mataualea ele mafola fola lea ele mafola fola lea lealo fatele o Yesu ele mataualea ele la 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 awe le pua puanga awe le sasamaleta eo layau le pangota ele mataualea ele mafola fola lea ele mafola fola lea lealo fatele o Yesu ele mataualea ka fale kongwale le o kota le furu Mai, wo muso e makurka ngor pia ngor ngor kako. Ke wo copyright set kako pokalam na ngole. Ale vi inga le tu spese ale fakasa le vi inga fitus fumator. Ya le ko fa yo suso. Akalwa nga uso ele fenga le lipa le mia ile taimire na ile fanyalo tu fo ipe masani ya yan malu. Karwalanga la fofonga ile lipa le mia pese. Wa fa Sofia fo yala ngona ya tia o ke ya bo fia ko ma ude ile tulanga ile musika le o so se kale si ya ke fi la ko vi inga o ke pikia le tulanga ile vi inga fo ile ile tulanga ile le ma le yor tai nor vi inga ya ai mai se o le tulanga ole o upor pese o upor pese o ngala o ke pikia ya u se vi inga so se kale si ya o te fie whanongo longo a iaima ma o ave ile nganga fo ile lo te fie i loa upo lea pese ma lea pese ya whawhera ila ma malo so tatou atu do whai fo tatou whatasile nei vai ngore fiafi ya ua tele ana whai mamisi na tatou porkarame ona o le tūlanga fo ile ta whamai ala ungar wenga koe kiki a umana turi lava le taimi ina ya e fola onga wa mai anga wenga ya ai pita ya ele mafaiana mi noise nga wenga ona ole tulanga pe ona ya ia le tulanga le tulanga lo wa le tau ya umma le lava yaso mala matanga lava ni tau sanga talu ona mata ni tau sa umma le lava umma tu January o le tulanga lava le tau lo yai tulanga lo wa le tau o ti munga ele ma fa ngo fa ya ku fa pe o se tau leanga wai o le fa so ya o tatu mtaisi ele fa ngo ka ku fa pe ko ki munga leanga o tatu ma fa fa ye e ya ina to mo to fa fi ina le tim ya tai pe o la fa fa to anga ya ye fo ila to e fa mo le swava tau mafa ai mai se no fuanga ye pe ona ia lungai ia fia malu o malo lo le lei
tia papata fa solo mai lava se vai ngo wala ia o te lova I lima ia lava o ia wa uman fa tati tia o fele malo ai ele I fa olaina ai ole fa manu yanga le mo ila to lo ola nan papa au no fa ole tulanga ele onge se suava ele alo lo asio ki suava ile tulanga fa manu ino so tatu watunu ile timu le taimi ma le taimi ya mai so lunga ya tu maua e maua I per timu ya ma pe no fuanga apo vai ya awale fo ta ma fo so tatu watunu awata mi mungala ya amatalono tatu fa moe ya ile suava tau ma fa un fa ona nofo ya ile manaba ole ele o so tatu watunu e toi fa so mai ma so soani fo ile pule ngor suava ya awala var tulanga ile toi fa so ina mo suava so tatu watunu e o foi ile matonga wenga I momo to so ino le pa wo umona tu le pa wo umona to so le waya wo umona si mafuting e lua te tele e o mare kota e kale fanua le momo fa felo e toi fo ila artina ya Cecilia ya ai mai se o le tofine ya Tepra man fanau ya male ainga ato ya stadia mafuta man ni te mo le fef ya wa makwa inga yer fa mo nga ko si marva solente yer tulanga le footing le toi ya ai ele ma foi no mingo isinga benga la ma foi ona foi ma tonga benga tulanga foi le timu ile po ai ma wale sila fiele ao le la pi turi ta mo e ma tonga benga nate ina ia tinga la val pala ma le wo mo tulanga foi le wo ma ko ngoko pala ku vai ngoko ina ya ai or tulanga monia ya e mo le ngakala ile pala o tulanga fo ile tilo atu ile fa malu ya ele mafai la bona fatino se ngal wenga tausima le la wa tati atu mato one fa umma ile mato ngal wenga ya ona semma la yo system yole ai va ya tu fo le ne yaso umma le yaso hotel ya tu time timu ai na ile time la fi ai le la mato atu ma tinavo la inga marfana ya se tu fo ia se utina fo ima ma le lapito so mato ai ya umaloa mato te tula e o te fia va ai I vai tai pe o le vai moso wa mata o tafe yo wa mata o tafe ai ina o mata no atu I tona mato I lumon malai soka mato I le le tu wale le fo le waterfall I lunga I fo mo ona tato mai taula ia ele o toi mamau e pa vai I vai moso le pea ona tu langa le ma loso ti mo I lunga I atu banga ia le pe ona ia fo le fe le fa fetai le mo wasi masele le e fa isa tato por kolam awa o ngenga kimu sole o ke fa ia usole pe ia kau ai ala I si no le fa leri ia tu langa na fa fetai ia le tu ai na fa soa afitai lo maua na timu so swani fo ila fai fa toanga e umaron fai mata upalea le fo maua maritia pula ile sunga fo ia se tasi fo o ya fai pi sinisi ya le lava pe ona maua maritia pula ile vas fo ia ora avelo to fa nga fa nualia ya ai fa felo ai so tato watunu mai ta watu le nei vai nga le fiafi ya wa tato felo ai fo ya ona fa manbianga o tato tua ya fa fataya I lava ile to fata si mai ile taimi male taimi ya e wi fo ina tulanga lo wale tau so tato watunu I samone ya ile avea le mamea e motu si e tato mafutanga fa wow ya wa tato tarta no fo ne fiafi ya ono le lang suwa mer tato compagnie le motonga fa fata tele lava le fiona ya sala lupe matasila va ya mai se ia le fatua ya fui maono le tanga mo sufali ya marata to company le motonga le ngata le motonga furnitures and upholstery ya male tu la le motonga hotel ya awone ngalo so tatu tu le na o fa solo tatu fa pito mo fa bati foi pe no foi atu ina tatu por kolambe wa mavaya tu ele ai lava se no foanga
e te whaatau ai le ngata o le tūlanga i le angangata o loa. Matango fio fausanga whanei o na po. Ai o le tūlanga i le quality. Awai o le whasamoina i o le upuro le quality i lau whasamoina ne i se sa o le angangata. E sa ili se o loa angangata i le tūlanga i mea whale. Isi o tatou atunu i Samonei. Ai mai se le taulanga whaatau ia pia. E te fisili sao ane motonga ma e anga i sao le motonga. E te fisili iai ma e mai moa ia tatou o loa whaapea ona whaalau i loa. I le potu tele le nao loa whaalau i loa ia tatou o loa. Ia ona whailora i o lau whiriwhiringa. A whaila na misi i le tausanga lente nei luafe rusuma lima. I whaapitoa fo i ar tatou company sa whaapea ona whangasolo. Ia awala nei whaapoleina lau sunga. O lea ua toi a mata tausanga fou nei lua afe lua sifuru maleona. Ia ai a mata i le taupa u o tatou o loa. Ioe, le fufanga solo fa pitoa mo fa mati, ia le ava no le lei. Le ava no le lei le nei e toe fa tau ai se seki no foa o se lau ai ono valu se fulu lua no foa. Io e pule oi i lo finangalo pe te manao e fa malu no foa pe fai momi no foa, fai momi o fa lago e pule oi. Ai ao i le taimi lea e te finangata i pei foi lau tatou seki no foa lau papa. E ao ona e whaai loa le tūlanga i lau oka atoa ina ia fua i ere tapenanga le tatou company. Ai mai se fo i o le tūlanga i tatou no foa mo maru tāpuai. A wai e inisi o oka sa whaapea ona oka atu. Ia o le ale tā ua e kalesia. Ai e inisi o oka ona whaapea ona tau ua tu tatou ofisa. Na watu afa mtalanga o le oka whaapea. Ono foa lau papa a fo i lea ele eise momi. Ele eise momi no foanga, ele eise momi le whalango. No foa farsa, no foa mo maru tāpuai. Ai peitai. Ina ua tu lata ina mae pe koe ongo foa lai fau. Ai toi al watu lo marsuinga ale ekalesia. Whamon mole. E whaila momi ongo foa. E tau te sila fia le atunu. O ka se ngānu wenga. Ioe, o ka se ngānu wenga. E moni o le whao popor se leni e toi e whawaia atulanga i momi me wapena. Ai o ka se ngānu wenga. O le mafu angal nei e alai ona whailo atu pere tatou porklame ia wha mautu o tau finangalo. O le atonu le me mna omia. Ona whatu asu atu le tatou moto. Ua fo ina i whaia se tūlanga wha avavivavi. Ia tala noa whata. Ai mese oka te tele whapea. Ona mafu angal nei. E se fuatanga o le sawhainga po le no fuanga o le no foa. E le se momi. E se fo le fuatanga o le no whaalango lango. Anga i le ngofoa o le watu u yele momi. O le nofoa le watu u yele momi por whamalu. Leo le a whanga i fo ile ina ia mau. Nofoa momi sao a mole manu tapua. E mana o mia o na lau tele i luma lona nofoanga. Ina ia e sa whai atu. I taime te nofoa i luma. E matua i le ai se popole fo ile le. A o le ngofoa ia le ngafua e le se momi. A koe whanga la ele momi. E ke ngofoa kunga pie ke se e luma. E ke ngofo ko pie re ku le me or fala lango ai pie ke se e ruma ia na fati no tatou company mana o ngore karesia ai o se ngalu wenga na matua i toi talai umano fo ai toi fai de fa popo ia pio nei vai nga ia la yo lo fanga solo lava ia de tatou fa pitoa mo fa toto ngai no manu ta pua ia ni fo tau sanga mata mea i se fa toto ngai na sui no fo manu ta pua la yalu tatou whaapitoa, lua se furu 5% deposit, ia leo wapa o mai le se furu walu masina. Ioe, mai le lua tausanga sa iai, leo wa tasi ba lefa tausanga, po wa se furu walu masina, e tongi iai le ita alafu, e au noa masetului. Ioe, umaro se furu walu masina, o solo marka kukurui. Rono winga, e te tau ona tuli tonu se furu walu masina lea. Le tongi ino le ita lafu ale tatou e kalesia ia mo tūlanga ino foa mo marmata poi ia la foi whanga solo le whapitoa o le Valentine's Day i le tatou vaenga le whartari malo le Motonga Hotel whasotai le
le lua fitu o tasi fai mai isa puking ya ai nga tai le vai i ri fa pia se longa lo Valentine ai afa pia o fetawi le special le halo le Valentine's Day malo maritai milete su mai Samoa e asio ainga po le foto a mo se ava no te libia nga luenga ya tunu mamau le wa sa Samoa vai o le ava no le ni sa lo fa nga special le ki ngo foi lo winga le ka kuria la se longa ya sa Valentine de ai fa o nga lo special le ke fa mau tu sa mo nei le uta wo fie ya o le numero fo na le lo fitu o tasi e fa so ta il tu langa tato vai fa le natura vai sa salapa o le vai yesi o le vai ku ava ya ma le tu langa i le tele mana no o tato fala au fa le natura pe o le meta o le nano ya ma le tele o ya la fo mo tato fa si mori mo le mangeso fa si mori mo le pau ya la fo mo le tu langa ya tato kulimi e fa o nga tina e toe fa tala vo wai lo nga po le ale ma ngumi fo ringo o kinga tulo e po ai tato kulimi e mai mo tonga pe ya wa ve se si kurs fulo causa lo vinga la fo yo kinga le o ngo su causa e po al kulimi le bi fo ko e kurs su causa pe ya le fe ko venga kai nga venga malo ar tu langa na anga ifo pe fa sili for telefoni na ia po le tato fo nei upenga ta failangi fa so tai upenga ta failangi le Facebook page te anga i te vava ai le oloa mautu lolo finangalo ia ona e kango lola ia send aku se message le messenger ia e ke message la i le company malafo ye le oloa na o e mana o ye po le sefe po le pusa lava lava po le seki no fo la papa no fo fa malu moenga o le cinco tapo o le king ma le queen ya e lafo ye na leata o le no fo po le mea fale o lo e finangalo yai ya ona fuala ia o tape na ngata tato company ma e toi send mai le tato company ya te oi fai o le seki no fo fa malu pi o seki no fo de fai mo ka ko o fo mai fafo ai le ai o le wa fau sa mo ri no winga e le ko ngo fo mai fafo o le ngo fo mai kogu e le ko ngo fo mai fafo la ka ko seki dia o le a ngo fo fausia i sa mo lo winga ngo fo ai ko ngo sa mo la ko atu la na e toe au mai la tato company ia lato ie ese i mamanu ese o lanu ese e fai atu ai lau filfilinga po o fea le ie o lo e manao e su iai ia lau foa ia lau sekin foa lea ia o tu langa na e o foi la tau o tato pau le fa nga su i fo dio ta vale ia a mata fo ne tau sanga mo o tou lau fai ta vale e se fea masa nga le mu no fo lo sa ai mai se lava tato o taxi e se fea masa nga le mu no fo lo sa ile tu langa fo ile o le su ile lei avela le motonga o le tala le fai atu o le matua i mafia fia o le paurei o le motonga pa ule lei angata e fi we sori le masa sa tulo ya ele fa tu sa foi na isi foi o nanga pe ona yai le tala no ato wia angata o le tulanga le mafia fia malanu ese la mo werta to motonga fo lei fa so ta ila ina lua fa on fa po o le tolu tasi valu valu lua fa on fa po o le tolu tasi valu valu ya male o nanga o tato masini maloli se nga luenga fa to ino fanua ya o le suaina fa male la pisi mai tono fanua fa laure le ino fanua wa patu ma me va pena fa so ta ye numero na lua fa on fa po le tolu tasi valu valu ia na faila e o sa quote ia pe atu for company o atu e va ai e no fuanga o lo e nga luenga e fua ile taime memoria tu ile tato masini e fa tino nga luenga le ya pe la tu langa na ya o nga tato company o motonga after ye lava de fionga ya sala po de fionga fa longa ya pe matasila ya mai ser fa tua mar tato ai nga to motonga fa wau ona lango il tato proclame o kota mar faleo ia ile nei foi tau sanga dua fe dua su maleono ya ile aso mo le nei o le masino February yo aso mo le nei ia sa pati foi nei sa mo ya ata tono la sto na nei ni so tunu o la langi ya fa tai fo ile precise sa mo le sunga ya mase jos mase
ia pe foi ona tu fatasia nei por kalame tu ina tu lunga o pe ta failagi i le tato company o le Precise Digital i te tonu o Kilani New Zealand ia pe la tu langa na fa lava tato company ia o fa o wina ona mo fa manvianga ia awa fo ile atina ina o ainga ia ai mai se mo fa mo pe ki o le vanga ringa ko por ko fa io ar tu langa na ole e isi vai ngo tita no la titi tato Precise tu lo wale il fa fon fo eso tato watunu wa ila to lo to fsiri pe ile tu langa i la YouTube channel ole me moni ale fi fa ilo so tato watunu ana le ai company le Precise e to tele ia la pipesi a fsilia to fanga meke a fsilia DJ Dave a fsilia mo to tasima son partua ya matalena a fsili fo i ile tamani pese i longa ya misiru sua a fsili fo ya le sa i la dio tonai a fsili ile tele le au musika o ini si au musika ya to tele le au musika i tono le sotato watunu ile tu langa le fa wa ino taleni a fsili ya ipo to tongi po monia la to tupe la to pese yo i le YouTube ma e fesili e po o company la yo ai lalo ia ona fai lo atula ia le tato e nisi na ma maro tunu Mr. Cowboy le sunga ya Sam Chukun ia o le sile na tamari pese so tato tunu le fo e lalo company marto atele fa maro lo atula o pese vole maua o mo to swafa io ai o tu langa ia le YouTube ele ma fai no atu tato ni Samoa e fesili mai fo ila ia tau ile tulanga po le me wa ui mai ile sunga misiluksoa ya tolmana ve misiluksoa ya ma le sa ila do tonai i lalo le Precise o la no fo ya tunu mau ya o le tulanga ile tele fa monianga a bueno va ya ele na o la UPPC sa moni la fo ile UPPC New Zealand le ai ui lalo le Precise ona o le tulanga ile kole kinga ole o tulanga i seleni e moni ya la ya ile le la tipi le lato le lato pasene la tipi lo su pasene ya e mai ka ikale van su pasene le me moni ya la te fa ya tuai e tele ia platform le ave i lunga va ngale tu langa i musika tu langa i tato por kala me ne fa ya ia o inala o le ya o mama ila tu fatasi faila se full wafe la revenue le tupe New Zealand a fai se full wa New Zealand revenue le wa maua mole masino January le ola fa sauni la tala ile fai un masina nei fai un masina nei rono winga e tu o le Precise le luafe ai mai le valu wa New Zealand ma mai la le valu wa New Zealand na sa mole ia no tota o fila ia le fai tala no full le wa ile rect ai tau ia wala va matoto ile mo walava matoto ele mo ona ole tulanga ole sila tulanga o ila to wala UPPC e lua fa manu yanga la to te mo wala Precise ele ngata ole la to pese le usu le fa ila ko MTVs matu i lunga le YouTube ole la fo ila to te mo wala fa manu yanga o la to lava fatunga o la to lava fatunga na publish lava ila to ya tusi ila to wala to pese la fu la ese etele atu la le bano o le UPPC e mau wai le tele o la to fa manu yanga pa fa pe tusia la tangata pese ia la na musika tusi mausu rono winga e lua la fa manu yanga e mau wai la UPPC ia me foi la na o lo le tanga o la vai tata ni pese i te mi o tato por kalame o la UPPC u male la lo le Precise e ma fai ona o fa nga ina la to musika e tatu le taimi o por kalame ia tatu por kalame ia tatu tata no e ma fai ono o le ma to te lalo umar company tasi e le ma fai ona copyright ai o te tango lo e tase pese ale UP40 le UP40 le nga o mai fai ka le nga par pala ka yo e ka lo la kamanga mau ki ngoa ua strike lo malau YouTube channel wa mai wa ele malu anga le UP40 vo ngi
copyright ia la to musika ila por kalame le la wa kusa wa salaya ai ole le foi la company le precise e mafai ona o la to tali atu ile time strike mai ai me ai copyrights ma me pena mai ate la to foi nei na ile time no tango ai share le no tango ai mai la lo le video o le video yang o lo ai copyright ya la por kalame ile time o le to Samoa ai no tango ai mai la lo ona o le tūlanga foi lea man nei ia o le time na fai le haka ale to Samoa ma le vi o tanga vai o so tatu o tunu o tanga o lo nganga pe copyright ai ia tu pe lungo la channel foi nei ina ia foi da tu o te wai ai mana tu ala e ele page ale e ele le channel ale la kapiliki i lungo le YouTube o ke lo la me ngai oso mai lo mai me akusa o strike mai o le vai ale la piliki ia ele ia se sikari o kari pela e o ke lo ngangu ku yai ia ia me o para lagi me ia fenga ngui mai le se ma fai o kari ku yai ngalo kanga kwa o mi le sunga ya mase Josh mase o ia le o sunga ya mase Josh mase le kama ikiki le kama ikiki ese le falo aka o kama ikiki le ana mako kampaki oi fai le to alua le o sa un mo war fa nau le sunga ya Josh mase oi ngalo kanga kwa la ke fongi o mi fa ku mase lo fa mai o me la no tupu war kama foi kaule le fa sa mo ke roi wa nga foi ya lo kala ngo fa sa mo o ko lengi fa sa mo la kama mase lo se va con la no kupu mase o ya fa mai ko ta la no kupu da fisi mai mase ke ko va so le wa wa copyright ia le video de la kapiliki kanga omi ar kama lo la makala ngo mai o sa la ko la pingin me la ye malo si anga ar kampangi al precise ya e fa ile la ko va man la kapiliki le mera so le ko va malo ko sek ya ke po wa ko so le wa ve esera copyright ai le o mau sa ku pe le mera a ko pe no fa ya tu ave esera la ya le okay wa le va la kapiliki mal precise wo agree mai fo le la kapiliki lo ke kango fa la wi lo la ko mele ai le sa ku pe mo wai le sa ku pe mo wai ye pe la tu langa na ya ai ole tu langa ya tila to tau mo fai ole lu itau ai wo fefe ava ku ia fo ngo ia fika so la u ole nga ba on mele mako send maya ya lo ia send mai ole email kota ya nga wa ku ya le ka ki kau mama la mai ngagu ya mai vai lo revenue nga ma si no te sema de nga mai ngi siaki le bank nga fu ava ku malau mega pese pe silipi nga ufam kala uma kwa ya Starlink mangku Starlink kongi la le bisakat ia le Starlink no wi ele ma fai nga ko ko ngi di mela nga o le foi ko kongi le kampangi le precise ia ku langa le Starlink la ko kom malete le o fa manuanga ia fola mai ele company le o te ia o tu langa le lava le me o te mana o fa ngai la por kalame o le fe so ni mai company e fa tino le media ona la tu te no le o tau sanga mama sinal mato mafta o lo le la fu fi la to sapora o ngole le fu le sia ku pele mawa le fa ngai la to aya ya tawia e kile pole la se le ni ave pe miro man ia le precise tutorial ile mato ba ma le YouTube aya kia uya anga le precise le mo sa ku ya tia uya ai le lo super sene o tele o se metele ya tia ai fa fetai le precise o le ma fainga la ko kore kia mai o le lu ila mo so tatu watu wa le tu fisi ya tatele fie fa ya o ngai nei mea pe wo fie fa ale tu so fie poto o le lu i mo so tatu watu no o fie fa le channel instead of to tang office mai tia mo meo investment fo ingale ma me fo ingai la sa wai ya lo waka vai le te tu wala lo tu sio tatu watu no awar ko yo accept nga me
a ko sendo ku me fa penga o nga ko ka ngofina ia le poloka poloka makua poloka fa le ya inga ia awa nge i ko fa la be ku ngambe yo ko volanga pe ila tu langa na ya ai ile tu langa ile lu i mo so tatu atu ia ono sai o au e toi titi lava ono masina le valu masina o tau mawhai lava e situ fine ya pali i Maryland mai o le fartua le o le sa ila le tona io tau mawhai lava tu langa ila o na vili mai mau fai au por kalambe le la tau fai o ia foi na sota ia le precise ia le kaiminga e so ka ile mele ingirisi ia o makwale ila fia masengang ora ia fa pe e o sakanga are ngei sore kai milanga vili mai ora fa akumu le forma masangi ku mai ke fongi fa ngala ke fongi ke sangi fa sore ka fio lai ile me o ile la langi ari io sangi ya ku kala ke lu mai i ke fongi malo ia lo avea o se sui ya or compagnia le precise i samoni ya peral velna o le lu i mo so tatu watunu ele fa ngo fiel au wala sa ilinga o le ava no te tonu afa apea o le mana ia io isi o te mawai atu a fai o le latou matawhai oi o le fai mama to anga e fasoa mai pu e lunga le video to e lunga le YouTube ina ia ausia le numero faturanga o le afe tangata e subscribe io afe tangata subscribe ya ma ausia ia nisi o vaenga e tatala mai ro o ele precise pe tatala mai o po ese company vai ele tasi se company e tatala mai lo o ele precise le o tu per precise wa anga va e monetize lau ya ona e to anga lo la e fai to anga fai ye e tala no ala vai tu sa male tu langa ile meolo e anga ya yo a fai e tala e te fi te fa so i mo meu issues o meu lo tu puso tato tunu o ina tuli matai fo ile tunu ya pe fo la o sia u por kalam o sia por kalam na ma fa so ma to fine ya padi ile tu langa o le ale ngo ke lo la kota mar fo o le ngo nga fa ye padi io ina ia o se ngo fo ile le ya tato si fi le mena mata me por kalam kota na mata me fo o le pi me il fare ya pu e solo atu fatoanga ia o lo tu mau pea mea na le halava ia i tonga koko la tau le ia ko nga fa ile ia ma manga ko nga ka amu ile o suia lo o langa io ele o suia lo o langa o le lava o te muli tai e tu sa male mea na ala mai manuia ia a ko ba me foi la wa suisi ngo ko ofu ba la so de foi nga fai kio mai gisi fa mai so o lo ofu ara nga fai le nga fila ko fai mai ngi ia madi dia ia pauanga lo ka mikiaf io o ka o fuaie palapala ai ina ua baba i pea i le tulanga foi le o ise mai tawi lava lava o va pe ia tu mo lava la tau fai pe fai so o furele o wele masani tu lo va fonga la tu o wele masang io o kiri masang il mero o furele o masang ya u ya i lo ale su todo io e kasia so mikiaf furele pe ro se longa o que habia pia porque alu se ofisa foi le ia pia ya lo ia e te tau no o fulele o mo lo ola o le piki mena fa ngau le pas tai mi o la ti se fana e sabe wa nga ko vai mai la e sabe wa ko ko ke o vai me wa ngi por kan fa ko io ya nga pa wa me nga sia o lo ka o mo me foi e ku de mo me wa e mo me mo meu luko felele le fai ngo mo meu flying fox foi ngai ngari si olo au la mo mar pike ku se fulu ko pike yo ka lo ka ku nga lungo le pasian piki ko mai kia o sa nga sawa ko par palali o le mea letas ele o ave se ala fa pe wa por e ko le ko vai no fa ko vai to te sila fier termine le pisi le boya to atele o si tatu watu no ua
fa fetai so tato tunu ula mana ia fo yo au ma mai lato fa to tuanga ia lato fo fuanga fi fa Samoa o lea ua le si fa poi ponga tele na ola da to te vai mai la fa stai non neta usa yo o lea ua tasi umale inga pot e to tongi mai Samoa nei ai mai te o te fero e tongi wa uma tongi fartari malo to titi luas full potu ile tano tu stala le foi la wa uma no tongi ona ole mana onga o lato ya oni fartari malo fole yengi swimming pool ai na moli mana o mai lava la mtanga fa mole na ya pe na ese swimming pool al motonga e mana na hoile e mai foi lato la lango ile tato motonga hotel yo ia ona o fa poi ponga to tele ia lato fa na ula mai e fio mai ka ele swimming pool ia lela tau measina o ile tano tu sitala ia tele ta penanga le vongo walu pai o le ngari fai poi pasu e ko tar ke ro poi po ia ai mai se to tele o na tato ainga e sota i mai o walu fai fa tau mo mori o la to ainga o te alu fai o la to fa tau mo mori o la to ainga o mai kota wa vakwan fa ku kwanga ia ele o se meo te mimitai ai o te fa fetai lava ia ile a mai o fa tu twanga ia ta pe fa mele to te mai tau mai o wele ile o fa sa kampangi rental ta vale ai o nai au nanga wo mato o le o nai au nanga yo tero o nai tamari nai ai nga Samoa o kire hanu vai nga wa fakasi mai ka Samoa no kia no e support foi la ko ia maku e tulanga ia lato rentals fa ia lato ta tu tongi ia fa pena foi la tulanga i fartali malo le ai to te so tai mai ia wa tongi o le motonga tulanga i me fale ma me fa pena ia so tai mai kota o te alu e fatino vai nga umai ele ia se me wa la pela pea ile nei time ile nata usanga atoa matuatu ile fatino nga o le nei au nanga o te fa fita ia lo lo to ile atua ia e ui ia na aveleanga foi lota ita tangata ia inisi foi o le au loto vale male au le mafofau ia maulato au maia le mau o le luas futa usanga e au mai kau fai mai le mau le wai vais o le mau le wai ai o le mau piko siri ngenga le leile wai ai ai ke sasi e loa ke rola e mau sa o e amolongu vai mai o le mauria e mau ai la me mai le mauria oilo usa le wale le mai le mauria a la makwai ke le ai la malo wa fainga i le tulanga i pe o yai ya te pila o tulanga na ai wa mai ata tanoga ile tato YouTube mana ai fai ya le ufa matalatu wow o ka ko yo ka pisi ya tele nga luenga tele nga luenga vai bo o ai pa ngai ainga wo o ya le fu mo wale sima ko pa fo de la fai ya le sa ma ko so le wa vai ai le sa ko kala ke fai pa le mata mai o le tunu le pa le nga ma ko fai o mo fa so ma ko fai ai anga le kimu e nga o le di maso uma le pare ai over mar kwa ka eka ar tu langa na elisa u kon kala ke fai pa ai o te fa feta ona yuso ale na o mai le fai ngola o ngol fali le na fa ava no atu le taimi ma te topper fai ngol pa fa no wala o momo ia peila o tu wainga o le tu langa na ai ase me so tai mai e tala fia ngai ma fai o no fai ia o tu langa na o le tele a o mea ia o lo mafai lava ona o ia ile tau fai atu ia ale nei fo i fata wa ia o le ata tau taratala noa i nai mata upu o le amo mono tatou fa soa ile tulanga i pe ona ia ile show le na fai ana po ile apia pa na fa tau ma tickets ma lo tolu ia o le be moni ai ma kwa hoki ar kapena tu lo wa te wore au se fina ngalo se si so tatou tunu mai mo mai
I so la ngona fatawa. Ai lau mata. Makwa makire yo. Wa mao ku o markiu ka avale luma. Fo ingai le kiu ka avale luma le officer le. Ia pia. Wo o mai markiu ka avale. Ua makua I lo loko ki mua. Ia o ke unga, ia nga mau a fo ilele, a vesi o ko rua vai. Ua maua fo re kupere YouTube. Ia va pe mau, a vesi finge maki e vai kai ole. Ile paka. Ia o anga ke unga ngenga fai, mo nga se e vai muri umi. Ko kiki kai fa pere umi o muri o nga se e vai. O anga vari valinga, fa pe a wika fio nai. Pe ia ora kafe re maunga mure kafe o mea ia pe a Oi, pe ia ora kafe le lava kafe o mea pe a nga maua le re ki mui kai. O leo aku ele I bako se fa amat. Ai au ka alu foi mar fa amat. E kusa ka ke malu nga lunga, ai ngoko ka vai parpa. O le winga la se fa mtalanga. Nga ke ala ia le wa maafe ile ina lani yang ngafi. Ai ma aku loka. Ai fa pele ina lani so le ki nga ilo le po ole lokal ma ko fa lo. Ma ke fe so men ke sai. Aku loka. Yo ngamba ko foi mai lo la ia le fa ku ko I so ko lo vai kao. Walu kusa fu nga ku mer fa finge le au le kao kasi. Ia nga vari nga popo vari popo. Yo fanga fa mangongi ola. So ke fa ku per fa le singia I ma ko fa le umanga luaku. Esa oi sila. Umanga luaku first coat, luaku second coat, ko ia luaku markiria. Ira ku le isi ko rua ngala lo mafu fa ngai le fui la fe ngai ma o ngai makaya le fui la fe ngai ya ku ka penga ngale a onga o le ngalu wenga makua le artina la fa na de ya ta penga ngala na fa na de a onga aso uma ba ai la onga o mea onga ia ma ko fo I mai no nga mai le se me o lai mai foi le lai mai ese ala ata ki lo man mako YouTube ki mare YouTube su e mare UP40 ve ko maka show mai pe ala ia ada winga no tala wa fa aluan tupu o mai nga mo mare UP40 le mai fai le lo pala kai fai le lo pala kai le foi la ko o mai la fu ko fai lo pala kai o le ale mele o tupu nei I si tato I tapena le o le lein tapena le o le lei o na tapena o le ara tu langa tato mai tau watu iai o pe foi le ngau e koleki kupe kangaka ai makua I yoki o marva ya so ke au kimu alua ku marva ya so ke mai le so ngafua e kauda sfalaile kimu saka kau make up se mai no sesio la kor komikingi sui se me fai se peka ko ke o mi ai farka aro ke kele ye le ko ai mako o la ua malu mai le tunu se fa nga kupe ele palpala kupe nga ba ele susu kupe nga ba ko tickets o le mea le kupu ngai before nga mai nga so kupe ai le se ke ai kanga kaya le se ke ai ma malo le tunu o ngi ko fa ia me fa avar valia fa pe ia o mai lunga ofisa kurisi ia fai mane vinga e kulo wa pa pe o se va ngal malo la vai ele vai o ko kom fai pupungin be vale ara ku po ia la ko mai ko la ko mai lunga fa I lo mai mo fa fi inga la ia fa fi inga ko kere kan ka le fi ko kere kan ka le fi o ki ka penanga makua I yoki le ta penanga saka kaungo kilo mamau la menga le ava ko ngisi fale I se luas fulu fa ku ko ngol paka avo I lo ka penga le mea ka penga I le se lau pasengi ngai ko ke lo ele ka ngo fi ko tickets pa ua yang mai ka waka ko VIP tickets makua ka ai ko ke o me fa langi mer ko me vale ala fa nga pole ai la ngai ko akele ma ko ele yo aku ko akele le ko ele ma fa nga la ba ko ngole o ia fio ko lo pala kai o ia fio ko lo pala kai ko me ia fai ia o te lo le tunu na lava tu na la lava ona o tu langa o tongi tickets
ngala lava o nga waku ka o la ku o nga wa ko kongi ala ko ticket yo ai o me moni ya anga fa pengi ticket fo le ngar ka se furkala e laki a yese si e laki a yese si er waku o ngolea e sidia de kia yo ngase furkala ya la mele yengi kinga inga ka sole kinga inga ka vari va fingeri ari waku ari ola o le lo palangari iyo tulanga na le go fa aluang kupu le UP fast food ele fa kwa o mai le mo le UP fast food kupu le fo o mai le UP fast food ka usanga ngai le fo wa kupu makara ile le lei ya o vai kwa nga por fa meus ko ingo ari ko ngai wo pusai foi luan mangongi o le pala la ka foi ele ka le wo foi malanga fe au laka I le walafi su yo awale se siva awur ko nga kaude ka ko ilole le yar me kupul melor fakimu boka ko va ai mo me ko inga o fa ko e fakim wa ma fa nga wenga yo e ke ero fa ngo ko wa ka yalo isu so ngai le la wa fa ba yar ko inga ye no ye le ala ye me la kupu po o ila ko fi savali ya fa le ta wa se tulo o le wa manga ia le o le wa manga ia ku ai le wa alo ia le kimba fanga maria ya yo o fanga ya isi au sia meti ia ka fa sori yo isi mo ka fa yolo ai si o lai le fa mai le wa sau da fo de ngor fa mai so kwa wa su ngor fa mai le wa sau le fa mai le na kwa su ngor fa mai o le nipa wa ai la ye le wa sau le nipa fa mai le kala angor fa mai le e malo sia kuno le i lo sau fa mai le covid the COVID-19 le ngai ana wi ngor fa kala se ka ko fa ke mo me fa mai pipisi ele ai masesi wa mo vile ku le sia wo nga la ngai ka infection e fa mai so kota o me mari ele ye ka ko le vanga i ka i fa ko ia ai alo ke sa nge ile wa se wo le le pia alo ke sa nge ile fa le ka wa fa ko le ma se su ngi si wa me o mai fa le ka iyo ola lo mi ngo la wa pingi ya yo si iyo o le mer nga le ku puge era sia wo le fa mai fa ko ngai ngu mari da fia fia pongsa o le ke sa ile bathroom se tulo fa pia ele ai masa susu fa fa ko ngo ngo la wa fa ya yo si la ko wa mi iyo ya fa malo so tato tunu na malanga e lango ai tato nu ele ifa malieina man ele ifa malieina le tulanga ile tapenanga ona o le tulanga timu yo tato te fia o uma maka i ia waro pepese ia i nisi o tanga ele ngata waro pepese so tato tunu ai o le fa ili lau lore lau ai fai o ko nga si kai le ia e la kia ko fio mai upi fo e pese mes ko nga ali nga po wa aya ko ya suaki le wal wakul mangogi man ko ne wa soli ya pala o le pala ma so songo o le pala ma le mama o le pala ma le alaka le wa soli pe o le vai mo le palu nga fala o maka o le pankeke pupusa ro nga mangogi ya wo ka fio lai yo le la wa pupusa ko malele ka ele o le si mix up akasia woka ya ai malo iso tatu watunu sa o mai moina le ano foi tatu te fio uma ai le ma foi ona sa mato foi mai lava ma o ya martina lai ona ole tulanga ele sa ngale mumo mawa yo ya le la so kai ma le la isi tanga ta inga fu ina o ye ma so le kota so le fa ya ku so mo ko mo war furu yo mo ko ila ve aki bunga ya pe tulanga na le tapenanga le kaunko e fainka ka penganga fa vale fa pea ile rumanga ingisi me kele awu le fa nga ka penganga mai e su e ko kupe ai le fatinoga
fai le mea ai loe ka ka tickets fai le me kusa mana ka tickets ai wa ka ho le vai e o ai kai no ko ka penganga nga vai ku ye ma ki mu ma saka ka wa nga sui se ma ho fo ngo sesi la mele ave le farka alo la nga fai le sa winga fast la ma fai ngo fi lu me fa ili ale UP40 ia mga kanga ka ku aku ma maka ma yo la me ngale ave farka alo ye ko ai mako o ka se team lele i ko ai mako ave ya le team lele nga fai le palo ka nga fai IT ya wa vai ye i le i lo tar tonu ngai le nga ta penanga le nga ya ka ko mai le men ke yo le lima ngale pese kampangi bo titi sel la u bai le ko ke va ai mai lungo la ke fong e titi sel bo mai mo mai la tunu ye titi sel la ke fong ke lo me lo ke longi le ke fa nga sa o la u po fa nga o le makoi ka fa vale le media yo lima nga 5G lana winga 5G pa me o 5G o se au nga people sitting sawa i me ka wing kangeki ke rola ka sawa anga afford mai la ko ule Starlink pa fetaya le precise la Starlink le nga kong yang ai se longa ke o me fale fa kwa mangingo la ke fong me foi na nga de fa fonga la tunu e se longa foi le lo ke o me fale fa kwa ma fanga kaling ke fong fa fiki my message le mero ke fa wa yenge makwa yoki oki foi le wa yoki a le se la ava le mele o le makwa yoki a le ngi me ai le mele kupungei i le au nganga kai lo ile sikampagi wa sa fa ye foi la sim card ngai lua i sim ko la ke fong o kan ko se isi kan ko se isi wai le fa ki ngonga o la ko bundles o la ko package e fai o le mela nga lima nga o le hana winga o le hana winga le mo lima wina na ya malo o mana malanga mai e toe fo ya e le fiso ka i mala ko fa nga o walaki ngai malo ia na malanga mai no foi fartali malo tai pe o motonga walaki ngai malo ia malanga mai no foi fartali malo o le mafai o makava e au nanga ia Starlink o le mafai o sawa Starlink e mafai o makavai mafati no ia lato sota inga yo lato inga masia lato fa na ufafo ala winga la tala makwa o kia ia le panto no ki fa kaua le panto le lus fulu lima tala le vaiaso makwa fa le kongua sei longa ke o mare fa le fa fiki ya o o le mele yengi ngar su e ngar kupe mele o ke kakalo kwai vi for ka sa mo e pure kampangi ngi sa fa yo si kamale le o tala i tuna lene le waku mai ngi usila i le kampangi ya le o si kamal nga la kalamong ya le fa ya o si kamal nga fi nga wa foi e pipi i longa loko ka sa mo ka longa ku a fai kiwa kula kaka ele ika ya iskamale o tuna lene le au pepe ele ika ai e fa kongu makamoe tulo e fe mo e ha solo ya le au pepe e foi ngi malanga au foi ngarbenga e fa le ya le au nanga e fa le ya le au nanga mera nga ke fa ya kuai sa sili nga koe ya ona la sa ili manuia le sunga ya le au pepe fa fo o nei sa mo ba ai ka sa mo se ka sa mo ya lo fa sa mo ai lo le vivo foi o kama fo ye nga sa fa me lunga wa pule titi sa aki le nga fa le fia o mi mai mo la nguku ia wa le si nga sa fa me wa pule se kampangi e fa te e la fa pe lu mala nguku e la fa pe nga lu mala nguku e mua la nguku i luma
Io. A fai la le mo le ka mo e foi le ka mo e farsa. E mo mo ka ura ku ko mo farsa e pele yo o kingo. Le winga na sa fa mtala. Au mai se tangata sa mo e pule company dia. Ma o ka sa mo e lo le va tangata alofa. Ai lo ko nga sa mo ho le sau a pi fa su company ia. E umange fo ya hoki. Au mai ka sa mo e pule i. Nga complain na kwa la tunu pe complain na tu ia kota. Fale kongu kere ma ko ngeri fai ku nge. Yo. Au mai la nanga o aku le silua ku la ko le lei. Ale ale mele fai ka ngaka ya mai fafo. O leo mai foi le nga pawale mea. Ia mau ku per kampangi, ia mau songa ai, ia mau songa ai le lei i le kampangi. Ai ala o ile oki ai, le oki ka ko nge fa ngai nga o nga. Yo. Yo ki ka ko ngi fa ngai ngala o nga ya vai nga pese mai ale lima nga ile fa ile o nga ko ngi or ka usanga ke a fa mai bo lima nga ia mako ya lima nga sele ani manga li o le ru ma ko fa manga mar ko manga fe ele me o anu ko lima nga yo pe o tu langa na i lo tartonga ai anga le lei fo i la ka sa mo ye fa nga wenga le assistant anga i lunga i purenga o kampangingi fa kua ia ko la ngonga mai le fa le afoido le fai tionga le tunu o le fai kio o se feedback le ai le o se fai kio ai ko fai mai a mama e ala nga fai kio e le leila o nanga langa ma ko ngi fa kau yo fai le leila o nanga a ko le lei foi o ko ka ngo fe fau kuar ka ma le poi nga ka mai ka nga ka pure ruai nga fai yai ai ro ko fa ka fai yai fa bon mole la fa le ko mo mare o nga ya le sa le mo wa mare tala la fa le tonu mare o nga tuan mo tam tangi o ka kuri la yo la fa nga ruenga ai le ko wa nga fa nga ruenga ma fa ka fai solo tu langa na sei fai le tata o nanga e o Sofia le langona e fia so soani ma fatu mawina lo talango lango se company pe ale le au nanga a le mena le o ki ya ku ka vidi o mi aku le mea ka vidi pe o ka vale power ka vale hoile le la ru ngol awal ka vidi ya yo a foi le ha lo le ka dia mai apia e ha ya pia e kwa lo mai ko ngol ka fane ngo wala study yo o tou le wo fenga runga sini ai runga tamai tai mali ile o ia o tou fionga ai vai ka ngofi karo sanga se mele le mo shoka ku waku ka ngofi karo sanga se mele le mo shoka ku waku ai le fa pela ko pi ia ile inkia nga po ai ngai vai ile so ia fa ka fai ai e fai anu inkia ia longo rua malanga fa ngau ai fa le ko ngoi ka ko ai ke le ka kama inkia hey ku fai ngau le mo sa bo se o le pit le mga mia ai don't know mia ko ka pit foi le le al men no wa ia umagal pa inga le inkia nga wale lei a kole le kulang ala internet sa mo i le kako kampangi o titi sa yo ai le umage aru le inkia fa le kong le internet ai ke le ka kama inkia ala wa le inkia ye vai lo ko rua malanga fa ma ka ma mau ha me inkia so le ava e ko le saudi fa ma yo le la fo ni ko fa ma so ko kilo nipa ya le wo saudi nipa fa ke la le nipa la wo sa mo mata winner fa ma ilo le nipa ya stadia e fa ono to e lockdown Australia ai le o mai lo yai ya ta ilo yai wa tala yo tala le tu sia so lo lungo le o le channel i va fo ile Australia ya o le va ya tu langa fo ile i una to e fa ono yai se lockdown
ia pe tau fia fu tanga malanga mai o Asia sao ala lo fa mai ia ka pere i loa umai atonu e mai fara o telefoi ia e se sau no fo er tatom tanga lo so fo maloloina tatu ta pena ma o vai o ni ko fa mo fo so fo maloloina se o le me mulu so fo maloloina a wole va ka penga na la ka penga ga sio manga o lo ainga ele ia se ka penga nga go mera kasi ngai lo le mama o le sio mianga o sio tatu ainga se pole ale fale ke ngofo ai le kaimero koviki le mako fale oh iris ke fa aku la ala e lo fale o le mele mo ke ngofo inga u e o mai i le me ke ngofo a o le mea mongi aya oka de ai ese le maka ngofi le tulanga fo ile le mama ono le na ko ke nga lu e fa kasi o ortina le ainga o mafanau e fa sa mai le feo ai foi le lungo no fa fa tele feo ai da wala fai ya ma ko ka penga ko fa fali io o mar kai min gei la o ma ko me mai ngai far ke le nga le ya ile tua ta wala mai ya te o tau o mana nga le ma so so ni mai mo ya la wala ke ala vai fa au io me le yo le amata mai ya ise tiri no prime la foi a ko o le ar fore ise tamai fale ise fale a folau io tatu ta pena mamau awang io ka ko fa kali se yo male gipa ingi io ia ho o mari gipa a mo koso ka ko ka firima ia ho o mari gipa ingi fiwe ka mau mai ko ka ko fangwa danga le fe ila fia kule ila yale ila mama fanua io o la wa ya tu de fa mai e pe sau i me ola e ei pua o pe a ma me pinka i fa e po a e ila uiana study aku i nai reporti a mai le channel 9 na Australia ia o le tulanga ia ile ia tato tausi na tato me fanga ai tato te mata i tu me foi la le ku le pa po Afrika ya le ramo sau le gipa po ku le pa ya nga ya pua tulo o ngorea ka ki kilo le kuranga foi le awa foi ngai ferwa ya le pua ya sua yo le pe sia mai le gipa yo le ai ga le sau fa o le gipa in maku ai ga tatu ta pena awane i pe yo covid ka ko ke fa kali se yo mai se ka ko kofo yai e maro se ku le gipa covid ko sau no winga awang ye pa ka ko au mai ar covid to fia si o tatu watu na mai so fua ona fai e fia se la ula tu na mai wai ka ko kilo mo ka ko fika va pe e fa lua inga pe fa korwinga la sa ora ngi pare la yai awane i nuti mo boyo tatu loto ina watu la ini fa la mai mar so fua tatu ta pena ia tau no mai mo tatu ta pena pe ka ngu mai la ka usanga ngai por ka usanga fo pe le ka ngu mai fo i ke wo ko mo wa se QIO wa família se QIO ele ia se vaccine pe o vai se ka ko fai le me fo le upu tatu masani ai le ia le mau i me le ia le mau i me le po o pe ka ngu mai le ngafa mai pele ai o la wa ready ka ko o ifoi vai o mengi o fa mai me va pe ele fa yangi vai nga fa upu fa ele fa vai nga fa upu fa va pe all blue all the green fa all the what the red fa no o mengi e ku fa ka se isi o tato watu no ia ai pe o tu langa na le boka fa va ya ku yai ia tato tartar no va ka ko va ai pe ka u mai le fa mai i ka ilo ka pile mai lo na tu langa ai tatu ta pena se pe sau pele sau wa tatu ta pena tatu ta pena
Anga ka apengele ngipa ngei arpo ngalo pala lenga fai ile la pia pa ola wa ngipa umakwai aranga e ore upi for you mo ngipa ai napi umakwai la ka ko yanga ila pia pa yo e ngipa isi ai napi yo ya le sita to ta bu vitan no e la gonare fa no no se tasi fo yo video wa pe ona share i lunga o o pega ta failangi ya ile va fo yo naita mai ta lai o le kare si Yesu Kristo no po yo aso ngatai ya po le mato kare sia ya manisi fo yo o tau dilea ya o la tala no mo nga do nga fa fa ta la o lu itau yo nga do mai feo lolo wa inga nei i fati no nga isi atunu ele wa tu foi no tato ba aya i se nem tu la mai atunu ba mau lena so aya se ta vale nei fe ta la i ngola wala nei ali ta la o lu itau te tele yo le nga luenga ua mai a ona o ina i la to wa ave mo fe ta la mai e tupu ya tunu uma ai ole a utala no ala i samoni mai la va o tatou light e a o tatou matua oi ai e la ngona le fa no noa i le vai atu i le e pifo i le fa ata la fonga ai le mari oi tango la tu o vai se vai fa pe o to fa fine ia tala o e le ale malo vale kango e ku o vai se vai a mea o to fa fine la ke vai ko tala bo io tu ulau vai i se vai o oyo se tuangane o nai tamai tala ia po le a se la ngona o le a se fa ngona yawe o ke lo wala nga oso le monge o le mita man malo vale o no le wa pu er telefoni video wa pu er telefoni wa le to e tu yai stangata yo o le mea moni aya o Samoa e tu langa ese mayala na nganu ilana fa alo yo dangona ya fa no langa na yai fo ia na yo matou ainga na o tala le vona fo mai na fa na to mai tai o li ai va ai tu fati no ma winga o le sa wa nga fo tu mai lu a tong no e tanga i fo i pule ngari ma fo i pule ya te o le po fe lava le fio o tau na fai se tu langa ya te o tau na fai se fa salanga no langa no uma i Samoa ma fio anga uma i Samoa ya e matua i maluai yo e matua i maluai so se tapo inga i so se fata fai taulanga yo ya ai peila o tulanga na e pe ona yai le mai tau atu ile anga fo ia le fo i ali po le tau le lea ia le lupo matai ile fetawi e matanga a fai fo e no to fa fine e le fetau ya a fai wa tau to fa fine ile video le le lupo fa ya ku so ko finge ya ke oi le lupo fa pe ya ku si ko finge ya ke oi vai e ke mimika mala o mea nga fai le aso manga ku pe o ma o au leo ke lau ke kala ai fai fo ki kala ku pulanga fa pe e mau ki ngoa nga fai aku lo ku finge ya ke oi e mau ki ngoa nga fai aku o ma ku ya ke oi tangata matu tu ole no o tau i le video dia
Langa ile sisi kalia le ko inga winga fa pea. Ile sisi talia. Ewe. Le ma sisi talia. Mai, a fai e te le talia ina sa vali na ita itala. Ya, wa ye fo ina I ali matala matamacha itala vo. O isi ekalesia fa potpotonga Yesu. E ina na itala fo ia mon maua yoba. E ina utala fo ia le ale asofitu fo ina ye. E o fai na la to por kalame asiasi ainga. A e fa lo tu la o e te le talia. E fai mo fie yo le tali. Ma li lie lo sunga tamacha itala. Ona o leo te pisi. Ai whanga solo atu le lua tala inga. Mai le matanga o fie. A o lo kango lea. Fo I lea. E peye. E wha afe ai o se winga peye te. Malo vale tu lo. Mi mita. Ia. Ia te au ia. E lea o fia. E lea fia fuale. Ia. Nai matua. I lo fale tonu. Tumu ale ava I nai matua. Yo langa fa Americana de silo makuanga nga faya o nga sa fai ko wa mio ye le ai no de fayo a mio le a wa ka wa folo ko maku ai le ai a ko fiola nga ko ke malo vale yo ile ya fia fu langa ile ai se ma tu o fa pe atu a ko fe kawila o kala ya mambonga na faileo yengi kala fai ama wo umana aso de felautoa yo lau Cristiano le nei vai tau wa ngaru lue langa le wo faile me ka o le kale sia sofa tasi wo fa so afina ngalo taita yo e kale CSS katoliko e fakasa o le metotisi fa potpotonga le atua fa potpotonga Yesu ya o e kale sia Yesu Kristo lo pa yo sangatai o le sofitu Ioi. Oto e fai ana tulanga. A fai o yese tala vou o lumanai. E mawana nei porka la mea e fufu e fai nei mea. E tau valea. Se lele haraka ko ula I mea le lalo langi. Fai e kau kala maali e mama. A o le ula le I mea kau le akua. O le mea langa kaua. Wa e kango le afi. O le mea nganga whauru kala mai e le kuskusinga le sikus kala le. A wara kango le afi. E ke mou ai. Ya o yang fa pe karu ki kango le afi. O e ai nga kango ku le afi ma e kango ia. Tu ule mimita. Tu ule. Ai awar fati no alo mimita ina watumutumu wa wo. Fata sina ifua le tala inga. Pe ana fayatu. O mea ne ele fou I fai au talai. Ele fou o lu I tau te tele nei wa umana o ina ila tou. Pe a ho te mi la tou te fea ngai ai. Vai, ia tupu I la atu nuu na mea. A o samone I le ai. Langa wa soo umatulu ingo le atu nuu I le faa kerisiano. Eoe. Wa soo umatulu ingo le atu nuu I le tu maanga faa kerisiano. Watalia e Samoa le atu ai faa vai ai. Ia na. Tulanga na. Le se tato mata upu. Ua. Ila tali I ole. Tulou le. Fionga le li pandemia. Le fionga lau del malito. Ai. Ba, inga kako kala ngomo fo le mele. A le fo ko o mai le. Le fo ko mai mo se tustusinga al vaenga le. Le yai o pori kata pandemia. A he mudi I lava malonga kari. O le kali fai ngofie. E le se kofi a. E le ai lava. Le ai nei, le ai taiao, le ai tala taiao. Faa wau pea. Le ai ma se kofi a. Ioe. Le ai ma se kofi a. A fo I leana savali. Le fionga al pandemia. Le wo pale mia ne te minei te tai le malo le fionga ile la aule le mali toa na savali mai to tonu al matanga al wengo le leo ile te mina fai yo na mo lianga malana mai tau atu itua
tu lo wan mtanga luenga tu lo le fionga le li kom sina le ya tau sa mu kom sanga male pulenga male mamalu ali imata mai tai official mtanga luenga na savali atu itua i taimi ona morianga mamai tawina ai leo ele o fie ya te ia a lai whainga ruenga kai mingi a lai ngā rue o mare kai mingi a whailanga manga set up le lau del maria toa halan menga le kura i mai ro lau lan menga le o se ro lau man makaga ruenga e makaga i lato uma o lo a fie mata upu dea le o lo modi ai le lau del maria toa le lau masinga ngai fai unga tai hau la solua a solua e pola so sulua mai pe yawa aku la ka vale anu la taxi e alu malo faku ka vale e alu malo faku ka vale o ngolea e se ale le e sa fa ari mai ki au kai mingi mare kai mi lai fa ki ngori ngal e se la ngai nga yo inga fa ngora awala o ke reilo aku lai la aisa o ke reilo aku lai ngoi la fa pia ma fer wa o ngar ka vale ke reilo o ke reilo aku le o ngai lo ainga ala ya fa ka solo ai me ai is finga mala ko fa au ai a halu lo wakari a halu lo wakari e adu alo wakari o ke fa lo aku lai ka avale le lai ka avale le so longa le o le koko pongo lo kingo o ngole a o lo wakari o lo kingo le koko ango ivi wawa ma fau me uma lala halu kama kiki ayalu maleanga sorry so ka mai kolo ale ado ni ka vale yo la yalu malo loto atoa fa pengal mele dan me o ima kusi so mai ya me yo la me o bole ngi me kusi bole ngi ya bole ya se me kusi ke ya wa fe fua i le fionga de pare mia de la udel maria toa malo na alo e fasino ya teia polo na tari boki ngako loko va ya kula foi anu na kari o de pale mia i malanga na pai la ko kongi ya la udel maria to ma tu pea le pase se lo le la ka makiki e malanga fa kasi marko inga marka ma o fe malanga ai ko kongi de malo le pase se le malo le o ma fionga ni pale mia ia si tamari ile wa ve nei ma pori kada pale mia la ko kongi de malo ai ole autu ma le fa mo nga sili ole fa tu nga sili na se lau 5% ile va ai ngole fionga le li pa le mia ilona soifua maloloina o me tapa iai lana ipuvai sana ipuvai o sana fangu vai ya mesele o ile i o logo malosi le fionga ta yo le tunu ai langa e ono masina le na fautua ina lan fo mai ia fa itete i dona au no winga e tau na o ifol masina o me wa ave esele le mele ka vai fo ile lona au e so ani le malosi o lan savadi ma au malosi ya to vai te malosi la u le maleto le fe wa isiona tali e u to o siontama o se tu langa le va yatu le tatu te vai tu la valai e mun mude fo i male malo sunga le malo le o to fia e avea mali malo e pui sa ngale mur tai o le mau ala vale ngo siuso
e se foi lau matata atau le uso pe mato filo tala noa io ai ole taimi e mana mia e lau del malia toa lona tari vai mata fala au nga ora ka mai kiki le nga ke ilo io o ia foi nga ke fai kaua le kura he ngor fala au lo kama ilona ao le na fai tong fitinga alu se lato fa mo boy alu aku lo na tali dad ya o ka wai ngulo fala au ava ku fala au io e tapa ma ye lo na tama isana vai e ko ke le fia e le ko ngia e le malo e le ko ngia e le ko ngia le malo o va ai le payroll al malo po ko ngi le kari o le la una le mali to o la vale to tongi o shona tama e fionga le di pare mia o le la ko ngi maranga io kana me wo ko sa ye mo ko te siringia fuara nga mea la ke ya wo sa I fuara nga mea o le yangi me kuskusia langa mai fai vai nga maula pisi I no to tongia ele malo I no to tongia na to tongi le malo le ya to tere fia wa sefe mai ai na itamaitai o li ofisa o lo ngaru lua I le ofisa o pale mia mai le fa pe ato le lau del maria toa fa mo le ase ki mai saka I puvai fa mo le ase mai ase sanguisi ngale sei sei ai nei taimi in wa fala au nei se me fa pe nga le wo ya siona tali e lima ma vai yai I le taimi mana o mia ai le va vai ngo ia san na ko me se kai puvai la fai lava ngaruenga le ofisa ia ali I matamaitai ofisa ioe o lo ngaru lue le ofisa o pale mia le ai se ko fa la lava ko kai bilai pele I lunga computer le ai se ko fa la lava ko kai bilai fa ile komingo le ai se ko fa la lava ko fa nganga no supa o maka ia fa o ka ki maka fa pe ola fa nginga luenga ala fa le pele wa yai mana tona fio ni ku pela ko e pele anu e se wa kari e fai mai ka kafe io se wa kai ka le o fo I le fo ko e o mo spepa le ko e kosi mai lunga e no po ko mo ko kur pa senge ka ya no pifa o le alu ko ka kala e fa ko ese ma ka kia io le lava e ave lava fa tuanga le fionga te ta yo le malo e le fa pe o le fa tuaina le sunga le malo le malo le wa to fi ato le matanga luenga le fionga ko msina ia eva aia le pui ngor sa le mo le fionga te ta ia po le fionga le ripa mi le la lava fa fe tai fo isia tamari fa tai matanga luenga malo le malo ia le wa o mai le tiute mo le fionga le la ta tau lava na yai e tataua o na yai le leo le fionga le di pa le mia mo lo na sa le mu io ya ai e le tu ai lava le ngaruenga ya ukava ya kukai aka ko kilo le ile ano le fasino le fionga le di pa le mia ai fe roi mare malanga ako ata to fesili o angi me ko le ako na e fala o son tama io na ye fala au ai mas o le palmiere se ka e masani le me o le fala ai o fala au mo lona au le sa fa yele e ta tonga io le nga pe vesi solo le au loko vale ma le au sua I fongo isi ma fai mai wa ta oto wa tipire au le fiong se ka fio lai ye ka fio lai
lele pior tulanga na lai avel fatu tuanga e fionga ne di pale mia isionalo ya awana fuala au ya mame ya nei fi au ya ile fa pera o wakula kali ol pale mia mo e lungo le official pale mi le ai e ngu fongo fo ai le official son tama se kai pu vai san se la ko fai me se kai pu ki yo e wale o to e fa labe le mana o atore fionga le tai yo le malo ile au fai ngalwenga la fa de pele ile au fai ngalwenga la fa de sompa busung Tole a pupula mangi no computer so le peya la ka ngalwenga ya au kala ula ala fa ile ngalwenga ala fa ngalwenga a woko ke fa so mai foi de o la voya kuria o fa foi de ele foi ngalwenga no official para mi pe una ko ye fa sam ka yo ya fa malo si wala funga ko langa se banga si le fu ko ya mai runga la wa nga le si o ye kusimenka ko kala manga ya fa pasene no pifa mo ila to da o fa sa fanga yo ai kusi foi lunga le do wakali e to ma sa mo kusi foi lunga ma lo vale le singa le mai fa kali ai sa we oki ya velo ka avelo kangu le oki ya langa oki ele sa fanga ya la ke ya wa fio so fa sa fanga ya fa ele sa fanga e no pifa ya lo ya kangu la oki oki ya kangu tulau o kala ga fa ko nga ka fa pe e tatala mai le malo fa manu yama ai fa mai oki e langa oki ona ele ai sa fanga e langa fia kota la ilanga sa fanga yo e wa ngi kota fa me langa fa pasenge ya po se me or ko wa fe de fa fe yo ku wia e no ele sa fanga a war sabili le wa fa matu mai de fa pasenge sau atoa fa pasenge ya pe an kusia ko fo ya la kususi kapisa fo i fa me ma ai mo bongi fo ku le ngol pasenge yo ku wia le ora tau fa leanga sa o le sa no nga le la u le maria to al feiro ingam tustala le ai se fa nga ka o ku waku o mea ya ke oe pe anga fa pe uma lo pa lo ka fa mai lele ka ko mai fa kasi fa malo sa no nga manino le fionga le ta yo malo len fa pe mai le fa go ku se mea i se ka ka fa leanga yo le ma fai ya la pena proketi se i dato o ye se temi o le ka kala mo le fa pasenge ya o fia fo i la to la fa sa fanga fia i la to la fa sa fanga ke o mo sia fa ma vega tu ia i marta se lau lima sfulu ta la tanga ta tota se ai ko ongon ma ko ai ngo ma o ma fa ko fa toru se lau ono se lau iva se lau toru se lau ono se lau iva se lau ma ko kupele la mo iva se lau tu pel mato ai o ka se nga kupe fata wai o fua o ngor tau sanga ato ole aso soani fo ile pati ai mai se tu lo lava ta te muso fa ngale u por mativa ai mai se le tau fa soina o tamau ainga o nisi o matua pe ano fa yatu e amo ta lava le mutu e tau tala ile u por mativa ona ile o to yai se me fa pena i Samoa e ke pisa loa oe bokako maki kiva fakamala oe paye
e ke pese ro le upol makiva wa e ka ua ko le lalolangi o e ke paie lo u ainga ma ua man mafanau e iwa se lau mato tupe mo ai a faila sa vai vai ngone me ka se lau ngo se furu pe ka se lau ko ka lo ngo yesi ya ko yo ala fe le winga fam talanga le fai ta to oi foi lango wa vai la aso e alu se nga aluenga ana yo tato tua walango mau maitia fai se nga aluenga ai mapuna ne ai se puna vai le ari nga aluenga ana yo tato tua fai e la u mai le ma eli fai le ala vai pui le puna vai ono le ele ko ngia puna vai le se kupi o lea lava ua maua le puna vai mo lo lava ainga. Ioi. No winga laia. Melna na oi foi tua aya soia. Pui le puna vai. Ina ia maua le vai mama mole tausia ina o ainga. Alu fa lautele wa mafaina tausia ile ainga poto. Tausia ile no. E o lava ile tu malo. Wa mafaina tausi ile puna vai le. Ona le anga nga safai. Lango mapui mai puna vai mai le parpala. Fa pena le soi fuanga le nei tatu te yai. Wa tula ile fa nga malo o le puna vai. O le mata le o le vai. E refa pela ba manu mal makole vai. A ka ko woka ko fia hingu ma si o vai. Na me mo ko si o vai. E ngal mangongi fa simoli. Oi. Usala ke mo mai voi lele. Punga mo mai lalo. Punga. Ya, lelo kilo no ale ki ngui ngua vai ma. Awa ke lo kilo mai au ka fot punga vai. Lai ka fa penginga pe kinga le ro maku. O nga pe kinga le la ko pepe. Oi. Ke va vai mai la. Son vai pengi me e nga la ka la fele le ya ku ka nga le ro maku nga pe kinga. Oi. Ka pingi lo ia eu aku ngale mai ke yai ya la ke ngui o mai le puna vai o le puna vai e mama ma e pito sili lava ona mama oi o mai yai o le o mai ko ka ai le ma ar puna vai e akire nga ngefu le vai ngefu le vai le o aku Peila o le tu malo fasale le anga numero 2 tu lo le pa ia o le tu malo le pa ia ya fioanga pulenga ali ma foi pule sa fainga atina o le waluma ya le ngata foi lea ya ole tapo inga le ainga sa le vi iso se kalesia iso se fatafeta ulanga tono le tu malo fasale le anga numero 2 tali manino le li palmia a foi ona la to finangalo le tapuni o le fono va vai o la to tapuni foi le manuia lea o le 2 miliona. Make up le mind. Kai mingel faka avili. Wa uma pe fia mapu i kongo fai ai faka avili. Yo. Faka vale. Fa mare kala le siko inga. Se faka vale le polo le ulu. E ka pele no le ngi polo kongo ka ko. A le mawale ai siko inga fai a onga mai. Siko inga fo kwa ngi fa fata. Hey, Faka vale le polo le ulu. Faka vale le polo le ulu por me fai. A fai la vatsa a fai la na de tors full matai. Pe ava pe wale ke ma fo de pasile on mai. A fai e tors full lima, il fast full makai dea. Le wo ka fiel mela. Fa fe fele ku malo. E fia le a fai o le tu malo. E lua afe mon tupu tagatala yai. La whaongare ko pule. E ta ofi ai. Whanua le malo. Whale le malo. Le whon whawai. Ai o le a whaongai a le pule ta ofi ai.
Ko fakar kali asa fa pe mele le afoi le fionga le li pa le mia. A me o se fale ole. O se fale o se a inga le li si e fon fa vai fa sa le anga numero. A le no tali mani no le fionga ta le malo. O le fanu o le malo, fale o le malo. Yoi. Ave ese le polo kiki ele elea, le polo kiki pisi pisia. Le polo kiki mafu mafanga. Le polo kiki miki mafu le ka milo mai kua. Ai, oi foi pui pui le puna vai. Oi foi pui pui le puna vai. Ina ia inu le nuu, ile mama o sua vai. Ai ro oi foi kau ai ei maa. Oi, ai ro oi foi la foi ele parpala ma la pisi. Ele ma fai ona toe inu ia sesi. Manino sa do ngala fionga ta yo malo. A fai or fina ngalo le o to fasa le langa numero 2. Ko ke oi foi ka pugi fon fa vai. Muka o ko mal prokeki. Fai le o ko kiki ai valiano le tu malo ato. Fa feon fai. Ba yo kere ku malo ya fasa le langa numero 2. A fa pe mai la o le sa fe au ya fasa le langa numero 2 vai. Langa o ke ro fai kanaka. A fai o le makala mai fa manuanga isi o mato tu malo ma telo tu malo. Fa pe nani na ngona. Ia ai kakala ngo foi fasa le langa numero 2. Se ainga o mia le sosoni ta wala tu ploketi 2 miliona. Ia maua sa o mea o ngā ploketi ia o ngā fo i mona ainga fasa le langa numero 2. Ai ka ilo ya ke o koude ngei ko ke vilia ki fanga lea. Fa pe i o to ainga. Fa pe i o to ainga. Wo ko kali ni mea watu. Ile au fai polo kiki ele elea. Ile au fai polo kiki pispisia. Au fai polo kiki lau faia. Ai wale ai lava se yo to manatu. Se yo to manatu. Mole manui o le tu manu. Yoi. Fai mai le saunanga le fionga le dipania. Le mafainga kua le ploketi. Le fona watuina se mea se limo se tangata. E tau faleanga. Or sili. E ato sui na man malo mai. Ele I au I le ploketi la. Ili au wai. Au wala le whaka abilia wha umia fua le mea ia. Ele I au le ploketi. Mai na manino fo de saunoanga le fionga le li pale mia. Ile tūlanga I pei ona iai. Ina ua fisiringia se taso tustala. Ua fai whawaenga wha upu fai pro. Vai. E pure hale fasi le lako polokeki. Ai ave esera ngā mea whapea ua whiriwhiria ngao. Lan me wale ngā whiriwhiri ia. Vai maunga tolu, wha. Lan me wale ngā whiriwhiri ia. Ia isi tu malo ia. Tu ulo ia mara sofa atasi. Ale sui al fast. Lako al fast e onga polokeki. Sa le kakau ngā whesiri. Sare ka kamu fesili le fesili. Awa aka ko mangaku yai. Aka ko mangaku le yai de savalinga or fainga o road show ma me pena. E o ale fastia e langa le la kopolo keki. Ai alu waku ai si vaenga e fa leanga. Ia le fo saule ku fanga le tulanga tasi tasi ma le 2 miliona le afa safua. Le mo wata se lau li mas fu afe se lau mon tupu afe ale tangata to tasi ile fai tau wa fa e lo se lau afe mon tupu o tangata Samoa ia o no foi Samoa a le fo curioso mai sa sire ala le a mera le fai ko ka ko a la ngo o me yang for fola fo ela ko vai ka ko kala ngoi me kupu
ai awaka ku ke kalangoa I mea ele o mafainga kupu wala nga le mafainga kupu o nga ele kula I mai la ko nga fola inga ai kalangoa I mea e mafainga kupu o nga le kula I mai le fainga malo o la ko le nga fola inga mea ia e malu al ploketi I le fa malunga ale vaenga yana ploketi e malu Eoe. E malu al ploketi. Ile va ainga. Ale fatua tua ile tu sa mo tasi. Manino ya. Ana tula I mai leisi vaenga. Ya sa tau tuli palot. E lau ke ave ser plokeki le. Le asa tatou va ai ile vaenga le sa mo o poto. O ila tou nei sa iai whaatasi. Ngare whaatua tua ile atua sa mo atasi. Nala lango e wha au ploketi. Le ai. E lau ke le wha au. Whapengare si vaenga. Lau ke le wha au. Mea nana pā lota ile atunu. Ile whaatua tua ile atua sa mo atasi. Ona e ui na iai lape. Na iai whale tonu. Ile whaatinonga. O ploketi. Tasir miliona le na iai tono I tu malo. Ai na iai lo lato tartonunga. Malo lato wha moe. O le mea ua kupu. Nga kupu le ploketi. Anga kofu mua vau. Kofu iriafi mea whai ngaruenga. Suo win paelo. O oso totia pula. Eoe. Paulu mea nga misi man plokeki nga. O gi apa whapa ukoko mo mako ngei. Misi mai apa whapa ukoko sa kaunga okangi mako a whapa ukoko. Eoe. Aina tupu. Eoe. E teimine. O le mea na tupu li pae inga nena umatu. Na o mai le fast party mo ia. E le tatau ona toi tu la fo ia. Le ploketi. Ona o tupe le atunu. E manu iai le whainga malo le whatua toi le atu sa mo utasi. Mai le tatau ona toi tu ina atu I se lima. O se tangata tau whaaleanga. O se tangata I le langoina. Ia, wa vai atua mai tu sia le fionga sa whapito. E fisiringi ai le tai fono so fatasi. Pe ia le tu sia le fa vai ese tasi ofisili ese tamai tai tu stala. Bola na vai ngale. Ia. Lana vai ngale. O ke le lopo na me ko inga li ua longa loko, longa mafau. O langa vai nga fa upu faida. Ya langa alwe fa leo. O le me kongo ala ka saudu ngore kusida. Are sui fai pule o loto fanga. Le nga fa leo e le tamai tai tu stala lea. Ia tato lo le ya lana ya vai nga lea. Taki pe kari nga ya. Ai na fa leo le saini o le sisui iran fesidi. Ai le saini na o le sui o le fatu tu le tu sa mutas. Ai le saini le sui le sofa tasi. Fate tai ngala e saini na o le sui o le fatu tu le tu sa mutasi le sofa tasi tu ai to fanga. Ai le saini sa fa pito. Mangingo yo le mea au. Mangingo yo le mea au mai. E compulsory le saini. Ba vai le upu para ngi o ke ua mai le vai asonga ke a. Ngo fai ka wale mea.
Pawanga le upu ngo keu mai. Wa pe wala vale upu le kasi mala malama ko ile be. Wa pe wala vale maka wila le kasi e mala malama ko ile mala ka alo. E compulsory. Ka fiolai. Ke vai ku kota solo le se o ka upu. E sangi uma. Ia suiso fatasi. Ioe. E sangi uma. Vai, palia ia. O le proketi al fatu tua ile tu sa mutas. Longo winga, kele ni suinga ke kele. E faia malo le fionga le ni pale mia mana ka peneta. Ile proketi le nei. Ona o tau malama lea. Ele ai. O whainga ina ia le lei ma mausali. O whainga ina ia matautia le puipuia mai o tupe le atonu. Mai a te ila tau so na whaatau tala. Ioe. Mai a te ila tau e whaatau tala le whaatinonga le ploketi. O whainga la ia o ta'iala e lima ta'itaina ele ploketi. Ele ongi whainga ele anga ele plokeki. O whainga ina ia malu pui ai. Ma le lei a toa. Le whaatinonga o le ploketi. Ioi. Aile o whaia le malo. Whapea o se mea. E whainga ka ai. Ia te auia. E iai lo taritonunga. O le a whaingo fie atu. Ona sao whangata ngata o le tu malo. Ia lato fono whaavai. Ona o le whaatinonga matulanga i. I whainga whaavai ia ua au mai e le whainga malo. Nai lor mena iai. Makau kia. E whaala kala mako ai mai. Inge. Misi a ko se mea. Alu fa mua les, alu longa lua. Alu longa kolo les ya inga lua kolo longa fa. Wala kia ma ua ma palo kai ojo ma koi kumalo fa ka mo. Asa ma waya ma. Ma waya kai ma. Ai lua fele ai. Lua fele wari. Lua fe ma ua. Yo mama singi su ila ma mea uma fa ngai su ila. E o vatu le tau mane lua fe. Pe ma se lau di ma se fulu pe se lau fik se fulu le mea ma fa popo. Le ma u aku pe ngai makanga. Ha va ko fa a ko mai me. A le lua fe ya nga sau moku a. Ele sau ai la vea nga sau nga lele moku ma nga tu yoso a o le lua fe le i. Yo ya we punga va lua. Ei. Yo. Ai ka ke isi ku malo ye. Sole. Sau ai luare lua fe before mai e ngar ka i lua sela. So ya. Ba i ke o fele le lua ka o ko fale o ko yang ngar lua i fong fa ai. Yo. Fa ke amol mole. Awale o la fo ile ai o kanga ka piko sili fo ngi ngalo ko le anga le ya. Ile un kanga kang sala o lango fa ile le ploketi al malo. Sale le yar fati donga ni si fai pule. Ma o la to ofisa. A onisi sa fai fa o kala. Sa fa mo la to ainga. Yo. Sama ko furi e fai me yo la ko ainga. Fa fe kai ki ro ko e mawa va ngoa fon fa vai. Ai ta talo pe ile tua. Ia a vatu le poto. Male malama. Ia te o tau yo le ACA e a vea ma ofisa fon fa vai. Ina ia
fa fai ngo fie me iso tato tunu fa fai ngo fie mea ile tu malo au war fa fai ka mea yo kasi ale me refer ma ya mea so e ko le lola oile swa following mo what is the last name of your name what city nga akala ko kakile mama fa sa me duaf city fa sa mo pe fa palang oile swa following mo fa pela ka kire kali wa ko ngangu mai roler kenge office what is the last name of your name yo ya oso rola la ka kali my last name of my name is Kota Matfaleo alu su nga ko lola paloka su e ko lola paloka yo nga su ko oi Kota Matfaleo oh yes wa ko ngwara ya yang ngasu awang ko fa ya meu apalai mai sole sele ya la fa ka fo ya so e ko le lola fa mau dalo le walu o polo ke ki vo mo yo fa solo le wa man fa manino mai ta yo malo fa ngo fie me si o tato watunu fa ngo fie sei va ngala e vai mai ala ku ko marka ka piko singa ke e voi le ke sila fia kamala ga fa milo sei ko uru deu fa ngo fie me si o tato watunu o le fina ngalo le na ta yo le malo fa ven fa sa fua va ven al watu manuia tafe atu awoni to tula imane tula ngale he o leska ko kalor kupe ere uma fa sa fua ka ko 2 miliona fa sa fua fa alu ka ko ri poki komo me ka ko fa liu vai o ka ko sa mo o sa mo fo ka ka le fa ngal wenga o ofisa le matanga wenga tinam ta bai tai le o ya ila lo tato bloket kusi fa sa mo ka ko ri poki kusi fa sa mo afionga ya le o mai mato fa ngai no mato tasi miliona mo Kota Matfaleo e fa afe na luai ya o pai mala fai e fa afe o so sisi mafalai ya po so sisi falai e fa afe fo ila ua le ngari lea o ko ngaki la poko ko ngaki la umi e fa afe fo ila ua tu fanga tu inatu malenganga male ava tawai ile tatu officer ava ko mu fa senga ku le palengi wa ve se imar ko ngela ofenga rega kut o min step an ko mu sa fa fa mai fa mamuru le similio ai fa fa ka oka yo no vinga mai for color ku per ka usanga no ko or ka ko vai ako mo amir so sa ka ngori pokimo kera ka me kera ko tingi e mulinga fo ile le olo le ar typewriter e mulinga fo le olo ar typewriter mar computer ile printer ile kusikusi kota ai ia manino paule mele tanga ile officer ia manino atu le vai ngore tupe o ai na vai ai o ani fatinonga vai le vai ave kupe fa fer fa tau asi tamo kota mon fale o fa mo fa ela na papua atu lo ya aferi ma se lau na alu waya afeta la na alu tu la si mama le one vai alwa ku maya ia manga po au makua e kolu manga po ala ke ua lua la ku fa kasi nga ia kaka matele ai la po vai mangingo ele o manga o men officer bo tu re si oi mau sau ele va salolo tu lo o to pai o to san fa nga ele o manga o men officer ka sau ra ma ko il pepara straightforward pele o palang straightforward straight to the point
ai no le umo lua la pepa ko o la forsanga tu lo o to pa ia o to sale vea ma to fale na lelea o a uma me ku e ko kongu yo fa malu lua ku fo ingi la huku wa felea ba ku nga me ia la ga approve mai le sibiri nga e approve uma ya ri poki isi ku malo ahora ngi ya ngofo ke ngi por kama office ka fai ka la unga le faya yo ora tato mata upu muri tato mata upu muri o to lua on sai me tato tunu to lua tato mata to inglisi mar so star sur tolo milion na va le sa fo fu al malo ile fa nga malo talwai ya por pa inga le sa tu lai mai tama tai pa le mia le fionga sa fa pito fia me na mi mtafa o ngalue ai ya le le minsta ya olo fo fiti va ai sur tolo milion na va le sa fo fu au mai e fe lwai ile va o le moto polu ma le moteri sala fai o sa no menino le fionga le pa le mia o le pa inga no sfuma valu le nei le fionga le la u del maria toa o taufi o va enga ni sa o mai fina ngalo le pa le mia ese tau o va enga le sa le tatau o na fa ataua ele spa le va o tupe ia o profiti po o vai enga nei sa tatau na au mai tu tonu le malo yoi ele ia sa ka po va alu fa pega fa kau e spa ya tu lo le sa ve ma min sta ngalu nga tele ya awa ke i de ka mi ya mo i sa ta to yai sa ta to yai te mi le vele ai ina ua mai ya ma to sa ili fa nga malo fo de we ne tu langa ba ele tan fe ngai mo le fe malanga inga le ba motu inter island le ba o motu ta to mo te di sala fai o le winga fam talanga sa le ta fa ta o sparva sa ka kawanga u le ala o me tu lo foi le sa ave ma min sta sa ka kawanga u foi le ala o me o spaya o pulenga wafu sa mo port authority yo vai ngai me o mai lo va so kalwa ngai o fo pokala me ngewo mo e mulinga foi le o pe polo ka mai ki le o ngai me wa ka fefe le me le ingilisi kong ya kulunga i a si o lai a we ka fefe ile mala wakele sur tol milion o le pulenga wafu o le spa sa mo SPA sa mo port authority o le pulenga wafu ele se pulenga va sa no manino le fionga le pa bia o le nga yo va le sa mo shipping la le va longo winga pule la le spa longo winga se ala fanga nga le wafu ya e va ya le e se ala fanga nga le sa mo shipping corporation e se ala fanga nga le spa e nga ruai no la ko va le la ko foi wa mantua o ka se va asamo e ola na au va le taimi au mai va o fera apa ko la o ise au va ka ko tu lo la vale e tato va ngai pule wafu pule ngo wafu tu lo la va e aina ele a fia po to wi sa talanga a o le kusi ka ko wa ka le mele a wa au mai le ofiso o foi ngai o va ale tunu e ka pegala le ofiso va ale mo le fer wa yai ya ile le ba motu ya tarsio tiro tato fa nga malo ya umbai se tato ba au le su ya na iba fo i wa lor tau tua ya ile ba sa ba i ma tu muane wa ya fa ila to sa fa pe ona fa nga langa ile market tuai
e tu sai mare fa nga ino le tato marketi fou lea i savalalo marketi fou le i savalalo rono winga a fai e le ko ngia la wai ka lafu wala i sa wai ka lafu mai ile tulanga ile fa nga ino le marketi le na tala i lalo e se le marketi ko ile na mu rono winga ile mo so wa bango ai a fai foi o le nga se feke ke aisa ile o so fai nga leo o le fa ka wele aisa po le la le fai mai ele lei le tongina o lau renti i le vaenga ele tala fia ngai yoi e pe na uia ele te taunta lia to inga pisinisi fa pe tonu ma wa tau foi na vese mar taulanga o le wa maua pa pe mai na fio na te malo le avese uma yoi le avese uma la ngai pe wa so fatasi o le mea moni na lama tupu wa so fatasi e kuleile ai sa ole kuleile ai sa I kuleile ai spopo le maluanga I io o le mea ngale kupu ia io e la tunu de wo amaka vo wa ma lo so tibo ya tatu fatasi le ne yafi fa manuia le tua ile ava ya so fo ile matanga ya ongar fanau ya ai mai se ya ole tulanga fo ipe ona yai ya aso timu ila matanga le neta usanga fa manuia le tua ila ya tunga wenga la matanga le yaso o to o to sapati tayao fa manuia le tua fa la fionga ya sala ya maletato compagnie le motonga ya por le fionga fa longa ya pe matasila fa tai fo ile lango mai ia fa o wino tato proclame o kota mal foleo ai mai se ia tato precise samoa le sunga ya masse chos masse ya ai tato filo i tai au se tato proclame ai mo le afia finei ava pete le like ile tato YouTube ya lango like share and